Ajmo malo pričati o slušanju glazbe. Pokušat ću vam objasniti kako slušati glazbu na primjeru prvog stavka moje sonate. Dakle, prvi stavak moje sonate počinje sa ovom temom. Dakle, ta prva tema je zapravo melodijska varijacija na shemu romaneske. Shema romaneske ide ovako. Na primjer, Galebija. Dakle, to je, na primjer, tu imamo, na primjer, romanesku. Dakle, to je osnovna shema i sad, naravno, ako je krenem ukrašavati, na primjer, da sve note ukrasim na jednak način, to bi otprilike zvučalo ovako. A onda više zvuči kao vježba. Ako želimo da zvuči malo zanimljivije, sa malo više iznenađenja, onda možemo napraviti ovako. Dakle, možemo promijeniti ritam, da bude tam, tram, tam, tram. Dakle, imamo... A onda... na kraju još jedan drugačiji ukras, tako da bude stvarno različitoga. I sad ide kraj fraze. Dakle, varijacija na romanesku moja. I onda jedna ovako jako autoritativna gesta sa ukrasima. I cijela prva tema izvuči zapravo dosta onako autoritativno, dosta dramatično, zato što mi inspiracija za ovaj stavak vidim u duetu između grofa i grofice u Mozartovom Figarovom piru, u drugom činu, kad se oni svađaju, kad grof misli da grofica skriva nekoga u svojoj sobi. Jel? Tako da ova tema može predstavljati recimo njega ili bilo koju ljutu osobu. Dakle, imamo... I sad, što ćemo sad nakon ovoga? S obzirom da je ova fraza završila na 5. tonu ljestvice, dakle imamo... Čujete? Dakle imamo do, re, mi, fa, sol. Kad završi na sol jedna rečenica, onda očekujemo da sljedeća započne isto. Ali završi na do. I to bi bila jedna zaokružena, lijepa tema. Ali, ovdje imamo nešto drugo. Dakle, nakon ove prve dramatične teme, čujemo ovo. I to bi naravno bila naša kontesa, naša grofica, koja moli grofa, ili da se ne ljuti, ili da joj oprosti, ili što god. Dakle, imamo završetak. Dakle, ova melodija koja sadrži... Dakle, u basu imamo mi, fa, mi, fa. Glazbenici često kad žele postići nekakvu ovakvu vrstu emocije, onda često kao nekakva ljulja se ponavljaju recimo 2 tona u basu, na primjer, da sad hoću skladati nešto, recimo da idem nešto ovako napisati.
bas ide na... Tako i ovdje, samo je... Imam ovaj motiv koji ide od ozgora prema dole. Kao molim te, jel? Kad kažemo molim te, onda je molim malo visoče, malo glasnija, a lim te je tiše, dakle i niže. Dakle, takve vrste figura predstavljaju tako to nešto molečivu tu neku emociju. I onda nazad. Mislimo da ćemo završiti, ali ne, nego. Dramatični skok zato što idemo u novi tonalitet. Dakle, ako smo bili na početku C-duru, dakle, tema, glazba nam je u tom tonalitetu. Odjednom idemo tu. I kako sam to napravio? Ovo je isto kao na početku, ali sa tom naglom promjenom i sad. Dakle, koliko puta čujete? 1, 2, 3, 4. Dakle, ima jedan jako dramatičan moment na kraju četvrtog čina Figarovog pira, kad grof odgovara svima sa no, dakle sa ne. I to je upravo zapravo ovakva glazba zapravo pripada takvoj jednoj gesti. Dakle, kao grofica ga moli, još emotivnije ga moli za nešto. Dakle, imamo jer imamo jedan put, opet onaj motiv, a onda dok lijeva ruka ima slušate ovo, naravno možete se skoncentrirati na desnu ruku koja ima melodiju. Ali imamo i lijevu ruku koja je isto tako zanimljiva.
sviranu mrvicu, ali sporijem tempu. Dakle, s obzirom da imamo taj dramatični sukob, ne može, mislim nije da ne može, nego jednostavno ne paše ako izvodimo sve u jednom tempu. Već ova dramatična tema će biti u tom, a ova će biti mrvicu sporija. Pa nazad, dramatično. Sad, i dalje dramatično, ali naglasit ću ove što ide dalje, to sve sporije. I sad ide kao da oboje razmišljaju. Jer možda grofu i nije drago što sam ljuti. Jer ne čujete samo nju, nego imamo i u lijevoj ruci nešto. I tako dalje. Dakle, ovo je možda jedan moment gdje se, kada se pitaju pa zašto se moramo svađati, nešto u tom stilu, no? Do vrhunca te rasprave i onda dobijemo taj dio je više možda se odnosi na virtuoznost samog mene kao izvođača, ali s obzirom da ima ovih puno ljestvica. Dakle. A dramaturški služi više u onom kontekstu možda kao, ma bit će kao sve dobro, no? Iako ne znam hoće li biti. Dakle, mislim da je do sad već jasno, da vam je sad jasnije taj odnos između dramatične teme, između lirske teme, iako to nisu teme kao teme, dakle nisu to kao melodije u smislu neke pjesme, pa da je sad to jedna pjesma, druga pjesma, nego više kao nekakve fraze koje su predstavljene, sukobljene i onda se pokušavaju pomiriti i svašta nešto tako. Eto, nadam se da vam je s ovim malim predavanjem skladanje u sonatnom stilu malo jasno.